Amen. Ngibonge futhi nokuthobeka ngiyumntwana ngimncane obaba baphathi balomuzi nangesandla sabo esifudumele abangangene ngaso phansi kwabasana. Becela uNkulunkulu wasehleli olunyazo lwezulu zingoni kuyenzeka uma uqile lapha amanazareth amahle enkosini ngelinye ilanga bathi abantu abadala ezweni lakithi abangizalayo kwake kwathi ngelinye ilanga inkosi yasezulwini iphethe inkosi emzini wasekuphakameni yayimile epulpiti iphathwa amanazaretha yayisithi amanazaretha ey'khathini zonke manje uqile lithandaza lokukhulekela umoya engcwele ucela umoya engcwele wehlele phezu kwethu. Ngey'khathi zonke siyazi-ke thina amanazaretha uNkulunkulu siphile iy'khathi zemthandazo njengoba silapha nje sisesikhathini somthandazo. Ekuseni futhi besisesikhathini somthandazo. Ngo-4 futhi usiphile isikhathi somthandazo. Nango-6 nango-9 siney'khathi zethu uNkulunkulu kodwa lithi lizwi lapho ngikuqa khona noma ngasiphi isikhathi somthandazo lokukhulekela umoya kaShembe engcwele wehlele kunina uhlale kini. Bathi isiqhubeka inkosi yasezulwini isiqhu sesibili ulanga uma siqothi abalothane abahangula uzande ezimemsebenzini enjengelanga. Uthi bekhuluma uthi ngoba khona isikhathi esizayo esothi masifika lesikhathi sothi masifika isikhathi esiyokwenza indlela kaSathane nendlela kaShembe kube indlela eyodwa efanayo manje abantu abafanayo bahona. Ithi kodwa lo muntu obenenhlamba othe ngazo zonke iy'khathi zakhe beguqile ethandaze kuso uNkulunkulu athi Shembe ngicela umoya wakho wehlele kimi uhlale ngaphakathi ungizuze. Uthi lo muntu uyosinda ngoba uyothi behambe endleleni yakhe ephazame esandleni somncele ngene ehlazweni mase guquka isondo kuye ngaphakathi lithi maduke bese likhuluma lithi hayi mntwana kaShembe wena awuhambi ngale ndlela kuye endleleni kaShembe. Uthi lo bengakhulumi into ethize kodwa lokho lo moya kaShembe ahleze uhlale uhlale kuye ngaphakathi. Umoya kaShembe uyamgada endleleni ehamba. Umoya kaShembe uyamgada ngisho nasolini lwakho uthi nxa ekhipha izwi elilodwa lilimaze umuntu. Umoya kaShembe uyamenza ukuthi umuntu lapha esekhona noma lapha emkhona ekhuluma akhulume ngegama likaShembe angakhulumi ngezinto zabantu. Umoya kaShembe uyamenza ukuthi lapha ehamba khona uthi ubathi abantu yiNazaretha-ke le. Siyamazi umuntu engenjeni engakabi iNazaretha into okwazuza uShembe yini ngoba wembathwe umoya kaShembe utheni befundisa ukuthandaza kwathi wakhuleka umoya kaShembe wehlele phezu kwakho uhlale kuwo. Umuntu omoya kaShembe akakuzwa. Iwona umoya kaShembe okukhuzayo ngoba ungena kunembeza mase ezwi likhuluma ngaphakathi akhe umoya kaShembe ufuna ukuthi ayenze intana kaNkulunkulu ayenziwa vele bakhe. Umoya kaShembe nami mangiguqile la ngiyawucela umoya kaShembe wehlele phezu kwami ngoba uma uguqe lapha amanazaretha usuke ufana nesibani
umphambi komuntu obekadelele kusuke ngamazi ushembe kodwa ukwathi ushembe hamba sohlangana lapha nezihlatheni noma ematsheni amhlophe kulomuzi othiwa isedumisana losizo lokuphethe lokuphele khona ukube mhlawumbe phakathi komuntu onjalo. Amen. Uma kuqala lapha kube phakathi komuntu osuke ekhaya osuke kunendokozelo ucatshana kube kuhle waphuma inhliziyo igula nomphefumulo wakhe igula kodwa usuke phambi kwakho ukuthi aphindele ekhaya eyiNazaretha. Amen. Ngicela umoya kaShembe nami ehlelekile uhlale phezu kwami ngixoxe indaba kaShembe kakhulukazi kufanele sonale ngelisa abashaka sonke sibasha ebasina. Amen. Singeziwe eNazaretha amaKhosini 173 ihlangano zabaNazaretha uvula ivesi lesine. Mangeke 173 kodwa ithi le ngoma ngiyakhona ukuyise nakumoya engcwele. Now we have an 18 where 170 bangaphosisi ivesi eta4 bangaphosisi umfundele lona useze wahloba mfundele lelo vesi useze wahloba ngabo kathathu ithi le ngoma abaNazaretha amaKhosini useze wahloba ngabo kathathu lobu buNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye Nkosi kusini. Bisho ukuthini le ngoma abaNazaretha amaKhosini? Bisho ukuthini thina nje ingakho ngitshela ukuthi lapha ngithethe imboni ngoba labantu abalapha basha bonke akekho umuntu omdala lapha. Ngoba uShembe kade eyoseze siba basha ithi le ngoma useze wahloba ngabo kathathu lobuNazaretha umnyaka umunye phambi kwamazulu nomhlaba ayibonke samaNazaretha. La ikhaya amaNazaretha ngoJanuwari uqala umhlangano wengcwele wasezulwini abathi abantu bayingcwele umhlangano wasentabeni kaJanuwari kodwa khona umhlangano womdedele wosuku olulodwa ekuthiwa uJanuwari umhlangano wokuqala kaShembe lapho uNkulunkulu ehloba khona kokuqala phambi kwamazulu nomhlaba. Aphuma uNkulunkulu abahlabela azawageza ezowenza amaNazaretha amasha ezowafaka isitembu sakhe uShembe. Sahamba isikhathi amaNazaretha sahamba isikhathi kuthi ngenyanga yesikhombisa lesikuyo aphinde uNkulunkulu ehle emazulwini azohloba phambi kwamazulu omhlaba kabili kwesibili onyakeni umunye. Ehle lethipha sezulwini ehle nomngcwele bakhe bonke azokunamathela kuthina azosigeza okwesibili amaNazaretha amaKhosini. Aphinde futhi sithi sanakazelele onyakeni owodwa aphinde ehle ezulwini azohloba phambi kwethu amaNazaretha ngo-October emzini waseJudiya ngomhlangano wakhe oyingcwele womdedele wosuku olulodwa olungena ngomhla ka-7 ekuthiwa u-October. Lo kaJulayi umhlangano womdedele wey'nsuku eziyisikhombisa okwele ngosuku lokuqala kuthiwa uJulayi. Ngakho-ke sigeziwe amaNazaretha sibasha. Okusho uzosiqala esesibone sesifika. Ngicela nami imbongi ngingangcolisi lo msebenzi omuhle kangaka okhona phakathi kwalomuzi kuleli khaya elihle kangaka amaNazaretha amaKhosini. Ngiyabonga ukungena ngiyathele phakathi kwalomuzi kaShembe oyingcwele. Ingoma engicela ngayo izulwini 148 ey'hlabeni zamaNazaretha ivesi elilodwa noma amabili nawe ngicela la inyosi ukuthi nami kufanele bami iy'ntambo zasezulwini zingizinhle ngingoni amaNazaretha amaKhosini lo msebenzi kaShembe ungaweni enhlabathini nje uJehova ephambi kwethu. Sisandila wasimisa
Le ndaba kaShembe esikuyo indaba engahlukani enzeka phambi kwaShembe ehlukana noma enzeka phambi kwaShembe futhi ehlukana iyanamathekana naye engene ethuleni evuka ungena nawo uShembe avuka. Ngiyathanda ukuthi umuntu okhona lapha endlini ayibamba iqinisisise le ndaba kaShembe. Ungathi mawutenkolo ihlobo ezinto enkosini uphambi kwaShembe ube njengabantu abakufashini noma mhlawumbe njengabantu abasesikayeni. Futhi Nazaretha ngiyathanda ukuthi khona isikhathi abantu abadala bephuma ngasizona. Ethi umnikazi waleli bandla wakwashona ibandla igaba ey'ntathu wangafundisisi. Indala le ndaba engixoxayo nazo. Kodwa wathi beyihlukanisele igaba wayesethi abangena lapha ekhaya abeza begula bezofika abasebeyaphiliswa abawele eceleni. Abangena ngothando abawele eceleni. Abangena bezobika inkinga zabo zalazululeka nabo abawele eceleni. Bathi bebehlukanela abantu behlukana imikhakha emithathu wayesethi nine nezangigula lizobika ukugula kwenu ngoba sekwaphela nangazile kokholwa hambani emakhaya. Nine nezabobika inkinga zenu zaphela enenzoyihleba nizofuna idlule zase ziyamdlula nasemkhetha inkosi hambani emakhaya seyiphelile inkinga zenu. Sizofunela abantu abanothando lokholwa. Nothando lokholwa. Uthando lokholwa liyabiza uthando lokholwa lifuna uqale ukholwe umuntu ophethe wena kuqala. Akazi masizibala. Njengoba ngilapha ngiphethwe nawe uphethwe. Lesiko isona lesigubo isona esomuntu ophethe. Oyisidalwa sakho kuwe. Khona lo muntu efanele eqale abonane noShembe ezulwini bavumelane abe iNazaretha akholwe kuqala. Khona abantu abakhona lapha endlini engabazi bayazazi. Abangena leli bandla bethunyiwe uNazaretha kungekho ukupopofana ngabo. Kodwa babuzwa abantu asebavothule umhlaba bathi abantu abethu sigijimeleni nisele emzini wasebuhleni niyosinikelela nisishaya amaphela amathikithi nisikhiphe amabhokisini nisivala amanxeba nisigeze wasahamba sibolile sihambele empini sihambele emahlathini. Laba bantu laba babenenhlahla ngoba uyazi ngoba belapha nje le nkola iyona akusiyona yakhe ayenzayo. Lomuntu abonana noShembe nomuntu owathuma wena uzokwenzela yena lezinto ayidinga wena mese umsebenzi uyena lo muntu ozokwenzela imfuno yakhe emhlabeni evuka kuwe besisemhlabeni kaJanuwari mhlawumbe ukhona ithi inkosi ipinde pulpit Nazaretha inyazo yezulu ukufakazisa le ndaba ithi thina boShembe ukushumeza abantu abaphilayo ushunyazo ithi thina boShembe sike singene egodini phansi sipita amathaba sabamhlophe sashona kudala lenyanga uthi sibuka bona sibe phezu kwabo mase sikhuluma indaba kaShembe phezu kwamathaba akade abamhlophe uthi sikhuluma indaba kaShembe kuwo azaphenduka akhethe inkosi uma qeda ukhethe inkosi uthi sibe sesishunyaleza ubona sithambani niye emndenini wenu kwabaphilayo nibheke abazolenzela uNazaretha akangadali. Ucabanga ukuthi lo wanithumayo wathambani nyeleni kwaShembe niyomnikelela niyomgeza benze leyo into wayibonelele bani ezulwini. Waqala wabonana noShembe wathi izibonelo besiqeda wamkhetha uShembe wena uyisebenzi sakhe ngoba yena akazange asebenze saphila emhlabeni. Cabanga nenhlanhla namehlo akubona uShembe saphila emhlabeni. Manje wena ngaso sonke isikhathi inkolo yenzayo eyakhe akusekho akakabe eyakho eyethu thina asithandaze lengane esigonile lengane esinazo lengane esikhulisayo zibambelele kuShembe zikhule egameni kaShembe sibhabhadise lengane sizenzele amathikithi zibeke isandla ekhanda zibusise zibe amaNazaretha ukuze lengane zibe nomthombo kaShembe.
ngabe futhi umhlaba sikho kwasemhlabeni mhlawumbe ngabe singaphansi kwamabridge ngabe singabeseke emgwaqweni sibathi kwenzalo endala engcolile njengabantu badlulayo bawudrayiva uhambe emgwaqweni kodwa kwafika ushayela kwafika ukuphela sasesiyathanda noma siyaphila khona umuntu ongasaphileli izindlela zakubo ongasaphileli izibongo zakubo osephilela umusa kashayela musa kashayela ithi into yami-ke kungabe nje basiphuma emhlabeni omkhulu kangaka kade siyogezwa thina siyokwenziwa kabusha siba amaNazaretha bona sibaphumulile na ikuphi okuhle bengase bathi bayavulwa bayabamba ukuthi omntana usenzeleni noma besibabonga ngokubethu okulungile besibenzela ingxokozelo lesiyenzayo emadokotela noma besinezathi masangweni esishutha okuza ukuthi nebhabaleni esishutha ikuphi siyasakwenza sabe uke wahlupheka ngesikela katshani uke wahlupheka nocelemba uke wahlupheka nesipeli nhlayithi yakithi uke wahlupheka nestilodi yini uke wahlupheka nomnikelo wakho uyobuka uyojika bakhumbule kubakhayiseli babo uze wazwa ukwenza ngalokho bayathokoza indaba bathokoza indaba waze wazwa ukuthi sisendaweni njalo banazetha amahle enkosini edinga nokubana athi behamba kuyona ngaso sonke isikhathi ungabuzi umnandi bokuNazaretha ikhona into emnandi eNazaretha ngiyabuza bana sikhona emnandi njengoba usahlalele ukuthi bafake ukhetha inkosi sakuthenga imbuzi ugeze lambele emhleni wakaNazaretha uzinde usuku nemini isivele lemndeni phela usukhetha ushembe manje wabi Nazaretha sekuzovuka ibethe umngoma sekuzovuka inyanga sekuzovuka umbulali sekuzovuka afaka amanyaka sekuzovuka afele ezilwaneni sekuzovuka afele emgwaqweni kuvuka ahambe kulala abantu athi ngeze namhlanje sebebile bonke balingewe uma belingewe yena bafuna insipho kuwe uthatha insipho uthatha imbuzi ubayele ekuteni bamaNazaretha ufike usika ithikithi likakhokho usika ithikithi likakhokhokazi salwazi uwaphathe amabili amathikithi bese kudipenda ukuthi le ndoda yayiganwe kangakanani uwasike wonke amathikithi bayinamakhosikazi amabili inamakhosikazi amathathu ubazi ukhokhokazi ongaka lona umasipalibani lona umasipalibani nani igama lakhe le ndoda likakhokho uwaphathe amathikithi masukhupha imbuzi futhi nansi imbuzi yakithi akakhulisa seNazaretha phela nansi imbuzi yakakhulisa njengoba ngikhathele ukuthi ngibe Nazaretha nje ngizota kulimdeni angizile ukuzobonke kushebhe ngipha nini imoto ungipha nini umsebenzi wokuthi ungipha nini umuzi omuhle ungipha nini ingane eziqwaba ungipha nini imali eyinqwaba kodwa mawulapha wena uzozinda ukuthi nabantu abahambela kalena bahamba begongobele iy'thoki bahamba begogongene bengaluliwe abanye babalwe nezitsha engaphelele zemzimba kombe bona ngizobakanjani benzeleni le nkolo ithi mawungena kuyona bheka ngezathu kwezalo ubotshe khona ngezathu kwezalo uthi mawuphele ivalela kini ubona amatshe ingumba ubona amathuna mase uyaphela ufaka isandla uhamba kanjani emhlabeni wahamba ingane yakhe isekhona yini wahamba ihlo lakho sekhona yini wahamba umlenze wakho usekhona wahamba une sikuphathiseni isumndeni khona umuntu wathi nahamba emndenini avesenatshekha umzimba wonke afakwe imithi afakwe izikhali afakwe immese afakwe yonke into afakwe emgodini yini izolunga ekhaya ngiyadebonga ukusezwenziwe nomsebenzi wenze imisebenzi emikhulu emingako umuntu engcolile kanti wena usubona ukushayela subona ukushayela uyithathe le mbuzi uyikhuphe le mbuzi nalamathikithi uwayewonke amathikithi amaningi ayinqoba ngiyangidabuke ngibona umuntu ephethe amathikithi angaphezu ko-20 uyalazi ukuthi ithikithi liyini isipani sakhona silawula ukufa kwakho ufe kanjani emhlabeni umuntu ogulile nje emhlabeni ithikithi lakhe lihamba no-22 rand umuntu ogulile emhlabeni ogulile nje lihamba ithikithi lakhe no-22 rand umuntu ohambe nesikhali mawuyomenzela uyomnikela ithikithi lakhe lihamba no-28 rand umuntu ophuphumile unemali yakhe uthi mawuyomenzela ithikithi uhamba no-34 rand akunabo ukuthi mana kanti ngoshaya amathikithi wonke amathikithi abenja enjengoba enjalo yini-ke bese uthole amathikithi wavuza ukuthenga imbuzi
ngoba nje wenza uthwelile wenzela abantu abaziyo kangakanani labantu ongabazi okhulu ungabazi kuthiwa bakhona endleleni abazokuvona babe lolaka phezu kwakho na ngoba wena wasithini esikuthele wasusenzela amathikithi labo othenga zalo bani abayidingi lensipho niyenzela abantu beyidlane indaba ufuna uthatha imbuzi ngoba imbuzi lekhaya uma unikela ngayo imbuzi lapha ekhaya uboya bembuzi obodwa angikhulumi ngesikhumba bobaba angikhulumi ngesikhumba bomama ngikhuluma ngoboya besikhumba bubodwa kumuntu ngalelo zinto bumameza igama lomuntu kodwa kuthula le ndoda ewukhokho kuthula lamakhosikazi esibili ayamemeza amakhosikazi beyintombi konke kuthula le ndoda ewukhokho imemeze sonke isibongo sihlangane kuthiwa nangu nosibalibali nansi isipha sikeze yona athi ushembu esikeza ngayo bashaya izandla bathokoze ngayo bonke nalowo ongazange uzumemeze nalowo ongazange kodwa bonke lebu ize isale kusale uboya nosazohamba afika phezulu lembuzi uma uzelwe umuntu uphile ikomboni ezimbili uphile ikomboni ey'ntathu akusiyapho ezimbili ungabalibala uma iphile intathu ushebe wakupha lembuzi uthi ngelinye ilanga akuphe imbuzi ukhumbule ukuthi isibongo esinamandla kuwe esakho emalungu wakho la uzalwa khona sibonge esinamandla ukuthi uma ukuthi izinto zonakele kuthiwa ngoku usindile isilesa sakwazi sikagogo kama wakho uphinde uthathe imbuzi nakhona uphinde uthathe lamathikithi ubenzele nabo batsho ukuze lithi nalibebezana nedlozi phezu kwakho lithokoze uthi nabantu nabo noma yiphi ingozi bese lithi hayi ngeke zikube nalo nathina uyakwazi ukusenzela izinto engikubayisa abantu ebuhlenge eshisa impepho malazethu madokosini uma wenza lemnikelo akazi uthekhaya usathi khona iNazaretha elisindisiwe engezile ukuthekhaya anjalo lapho enkulu uma umkade ubageza lapha ebuhleni bamalazi ushebeba eyobalanda eyimayini eyobalanda passport festivala eyobalanda ingombe eyobalanda ehlathini eyobalanda ey'dambokweni abantwana bethe abaphuphumayo eyobalanda kuphi nakuphi yonke indawo uyabathatha ushebe bonke ayobabeka esangweni emndenini wakho emsathi balindeni lapho ubabela athi lindani ingane yenuke iyozithola insipho yomndeni ezonikeza ngawo lapha ekhaya sefone kwenze njani sufuna imbuzi ezophuma lapha emnyango ubize umshumayeli ame lapha emnyango afike abahlambulule abageze bonke abageze imbuzi iyihlahla imbuzi ilamukela ihlahla abageze abahlambula abatete mabetete sebamukele bateta mase uphuma nembuzi enkulu engaka ngoba leya mbuzi insipho engcolile izoshiswa noma igqitshwe leya mbuzi ayingene edzelele idliwe ekhaya mase kuphuma imbuzi ephilayo enkulu engaka iyome esangweni ithi khokho namhlanje siyangenisa ekhaya lakho lizibone sakho sonke imele mbuzi emnyango ithi khokho nansi imbuzi nali ihashi ozogibela ungene ngalo ungena lezulu sakho sonke namakhosikazi akho onke nomndeni wakho wonke kodwa sicela amanhliziyo zinhle abazongena neyikhamba phakathi kwekhaya bese sikuba ihubo lalapha ekhaya ihubo lalapha ekhaya asihubo unkosi yethu ngaleso sikhathi simakazi sihubo ihubo lalapha ekhaya uzwe umhlangano umndeni ukitiza umndeni seyiwa endlini kakhokho lapho kuyiwa khona lembuzi ihamba phambili lembuzi nogotshiwe ukhona nomndeni ukhona logotshiwe akeze boshisa impepho akeze okwenza umsebenzi kodwa uzolimusela umusa kushebe ngoba ushebe ophethe lesimo uma wafaka ekhaya lembuzi bengelile egcekeni usukhipha imbuzi ukhipha imbuzi yesithathu isithebe sikakhokho usibeka phambi kwakhe uthi khokho nakho umuzi wakho nasi isithebe sakho uphinde ukhiphe isithebe sikakhokho wankosikazi usibeke ngaphesheya ngoba bangalena abekuza ngalana uma indoda idla yodwa ingabi kanti lesakwazi sabela wonke umndeni sabele zonke intombi uzenze izithebe zibe mbili ziphelele nembuzi ziwu-4 zizonke kumnandi esontweni
Mawusesokwela ukuze wazi ukuthi uzokwamukeleka phambili, lungisa laba abangaphambili bangene esizulwini ukuze nawe ufike kuhle. Nanamuhla basabajiwe umuntu ovele stroke angeke egcekeni ingekho ingozi empeza ngaphandle kwesakhe. Ngoba beke wangena bonke abantu bazophuma ngestroke bashona esibhedlela bangabuyi. Ingozi enkulu. Yonke lezi zinto basuyiNazaretha nabantwana sebaphuphuma othula lomhlaba amaNazaretha abantu enkosini. Ayikho into engozi engalabo bantu kanjalo. Ngoba ukukhona ukuthi ufitile abantu sikade sisentweni zethu kade singazazi. Khona abantu engazazi ukuthi meke kwathi nje usonodwa bakhona into esonakala kumuntu wesifazane kumame ekhaya iyonakala iyathathwa thilo noma kanjani leyo isibhubhisa wonke umshado ibhubhisa umuzi. Impilo lokuthi sibhubhe yaphela ngoba iyohlala lapha iyothi ngeli intanga imemeze izaya ithi ngifunele indawo yami le ndawo eziyona inyinyile sekukhuluma umphefumulo uthi ngimzaleli nomuntu ngimfumbathelile uthi phela akusibona njengalabo bagonile njengalabo owaphathile ngesandla sakhe ithi ngifunele indawo yami nami ngimeyeze kuthiwa wesifazane. Ingane emndenini ebizwa ngoyini avinona ingayifeyisa zonke lezi zinto izenze zibe yithuli zonke ukhulume ngapha uphume ngapha enganeni ngokuthi ubeke izwi lithathe ishonise kana lezi ephikayo uthi ukuthi ngajabula eziphilayo ithi zide ngeke usisikhathi ifundi kanawele nje ishayo A izophuma ka10 izovela evesithi beyithi manje uzogcina bese noma uyazi waphinda uthola umsebenzi zimqale zimfaka idakamizwa zimfaka ihunga engathembi umuntu enjalo zifaka ingane lezi lapho kwenza inhlanhla kanjani. Ithi indaba mase sifundisa amaNazaretha siyahletha sibheke emuva silungise lokho. Khona indoda yomhlanga entabeni zaseGoli eyayilona iNazaretha ihamba ngesitimela. Le ndoda lena yathi bayihamba ngesitimela ithi bayifika esitimeleni ifika imelana lapha ngiyabona lapha emabhandi. La emabhandi inde basho ngithoba lapha esele. Ifike lapha lapha athi yakhuluma loyiNazaretha yabona umfundisi wabashebe. Isitebe memezi ithi ngalana imemeza umuntu ongala. Zonke lezi zinto ezikhamba nomuntu ithi hayi umuntu wabo uNkulunkulu emhlabeni njalo ushebelina imali lokumemeza nje phela. Njalo kusebenza. Kanti lesinda. Inensinda. Ngelila ngithamana abantu emsebenzini. Wase umsebenzi umqashi wayesebenza bonke abasebenzi. Ababiza bonke abasebenzi wabusela lapha. Wayesedeliver speech for. Uthi basebenzi bami sekunenkinga isikhathi eside yilo lapha emsebenzini. Ayixazululeki. Abazi abasebenzi. Uthi amacustomer ayabalekela. Asafuna ukuthenga umkhiqizo lapha ekhaya. Athi bengena ngesikhathi kanyile enkabani yami.
Sengizame ngabiza zonke izinto, ngathenga zonke izinto ezibalekile, ngithi akufuthi ningalibona imfutho lapha, ufutho lapha egcekeni, ufutha yonke indawo, bathi yebo sike sibone. Uthi kuzo ngizama ukuqeda lokho kodwa ngipheli. Usho uqashi. Uthanda ngehlekela abaKristu bayabaleka abaKristu. Ithi manje sengizama ukwenza into eyodwa. Ngifuna nonke nimulayini. Yini into engasayenziyo? Yinye. Engizweni nonke ngifuna nimulayini. Ngifuna ukudlula umuntu ngamunye ngizwe. Leli iphunga elihlale lapha emsebenzini ngeke ngithole kuye. Ayikho engozi njengomntwana owaphuphumayo. Waphoswa lapha. Ufana nomkhokheli ezokwenza ababelethisi. Umntwana ufuna ijambo lokuqala. Ezokwenza ababelethisi. Hayi ukuthi ngiyobhekeza ababelethisi umkhokheli. Ngingazange ngibuze lo mntwana waphuphuma ngephutha noma waphuphuma ngenhloso yini. Uma aphuphuma ngenhloso kwabulala. Kufuna ijambo lokuqala ukuze agezeke ngegcekeni ekhaya. Ngeke azangene egcekeni ebona umbulali. Nathi boba basababulali. Siyakwazi ukukhipha igama ukuthi akwazi ukumelana nomntwana namkhiphe. Azamkhiphe wesifazane ngoba ethulwa yimina nami ngibulali. Ufuna leyo jambo lokuzala. Uthi bona kusele ngifuna ukuzwa umuntu ngamunye uthi lephunga ngithole yikuye basebenzisa uthi ongenalo lephunga akadlule ayosebenza ongene kwaqala wabamisa kulayini bonke wasondela wajidula wazofika ndoda umhlongelo noshenzi sibilini uthanda afika kuyo wathi nina dlulani lokho banosebenza wathawo mhlawumbe isikhathi sintekanga segqilezela ngayo lephunga likuwe mhlawumbe uyageza inama ubuze umqashi yebo ngiyageza ugeza kangaphi ngiyageza ngiza lemsebenzini ngifike ngigeze sengiphume emsebenzini wathi hayi mhlawumbe ukugeza ukwazi usho awukazi ugeze mhlawumbe ngiphume kuwe ngiyaqala ilona lehlala bakasona mhlawumbe uzokuthanda mhlawumbe gibele ngotini lapho sakho gibele ngotini yami sakho kodwa base begibele ngotini base bephuthuma bashona esitolo wafika esitolo wafika wathatha ikhadi lakho umlungu wathatha ibrey wathatha insipho wathatha yonke into ebizayo wayifaka kubhasikidi waphatha umhlongo base beyakwikhaunta laphana wafika kwa umlungu wakhokotha umlungu wathi mina mhlongo wathi yonke lento lena engithenza ngithatha ekuseni ngisebili intambama ugeze ngayo usule ngayo yonke into usebenzisa ithola lonke zokukhokhela mhlongo ubuye lethiwe seliphelile Benigeza liphuma wathatha leli phasela mhlongo wayesehambe ekhaya wafika ngesikhathi singafanele ukuthi njani mhlongo ayikhulumeli indaba wayesebenzisa umhlongo isebenzisa isekuseni isemini intambama yaphela isonto kuthe kushamisa umduko wazizwa umhlongo ukuthi umuntu washiya ingubo zakhe washona esitimeleni waqhubeka lapha egcine khona wadelela amanazarene sahamba isitimela sefika isitimela wahamba umhlongo nabasebenzi bajabulelana bashona emsebenzini bathe bekhoma ngesanga ngene umhlongo ebhekene ne-ofisi waphuma umlungu ehaza yamhlongo wathi umhlongo wenze njani umhlongo wathi inkezile wathi mhlongo sekungaphezu kokwenza manje yena umhlongo ingane ephumile ingane yaswayo wathi mhlawumbe sengaphezu kokwenza abazwenze lutho
Ninenyanga nezandla. Hamba mhlawumbe abanezulu baphezulu ukuthi ngoba yabi ihlulekile yonke. Iphunga thina lisengaphezulu kwethu. Hamba mhlawumbe uyofuna abanezulu uzophinda ukuphela imisondo futhi. Uzokukhokhela mhlawumbe waphinde mhlawumbe wajama. Uthembe ukuthi ngeke sibele ngesikhathi abuye ngaso. Wahlala wabhocobala lapha. Yangena indoda yena lo mfundisi othushe uNkulunkulu. Wathi manje uthushe uNkulunkulu. Wathi yathi le ndoda kwangathi ithule umhlobo lapha. Yathi noma bese unephuma leminyaka engapheli kuwe ushembe enketha. Wasuma ngeke umhlobo wathi le ndoda ikhuluma nabo namhlanje. Wayisebe umhlongo wayilinda le ndoda eyiNazaretha yayizokwathi estation. Uthemba efika estation wayiseza kancane umhlongo wathi baba ngicela ukukhuluma nawe. Sephele lesifo ekuthiwe pride. Lesifo sokuthatha ifonifo hawu baba besathi ukukhuluma nawe wayesesondela yayisiphi insizwa kaGombela ithi lesizwa babe mina noJohn uphazamisile abashembe nginenkinga emsebenzini kwisonto lesibili ngiyaxoxa ethu ngephunga yathi lesizwa hawu shiwo wena mhlongo yathi yebo yathi hawa into ezokusiza nayo mhlongo ngesabatha mhlongo abela abantu baqhawule ethembeni ufike unikele lophele iphunga lakho wayixakile mhlongo isabatha labona wena kuseni washona khona umhlongo uthembe efika umhlongo uNazaretha wafika zibambile isabatha namhlanje yena igwele ithempele wafika ibamba umhlongo washaya isikhathi umshumayeli wathi abanosizi wabeka imbenge waguqa umhlongo washona khona umnikelo wakhe wathi ngizobika iphunga ngakwe iphunga emsebenzini umlungu nami emsebenzini ngimisiwe emsebenzini uthi iphunga selingaphezulu kwendla wathi umsebenzi wathi umshumayeli washizelwa wathi inkosi ikusisi wathi kuphela yini wathi inkosi ikusisi amen. Waphinda muvu umhlongo ekhaya lapha eTesco umhlongo wakhe. Waphinda umuvu umhlongo wafika wahlala umhlongo lashona ilanga la namhlanje na yonke into ezona phela ibheke thina lo singakholelwa ukuthi ushembe usube khona phakathi. Mhlawumbe sokuthola ibheke manje wasinikele kodwa uzonikela ubhodobele. Noma ushembe ephambi kwesihlahla lapha elisiwe ngale kwetaba kuthiwa nangu ushembe nazi ibheke usuhlu lokuma phambi kwemveke mayisipho lakho libheka kushembe umbuke kanje ushembe uthi baba Nkosi yamakhosi umbheke ushembe usembeke ukuhlule umnikelo ngenathemba uphilisa umnikazi wakho ufuna mawuzonikela qhamuke nethemba zokuthola ulwazi ufuna mawunikela umsebenzi ube nethemba qhamuke ukuthola umsebenzi unikele ube nethemba qala uzothola lokho okufunayo ubeke ithemba mase ubeke umnikelo oqala uphinde ubeke ithemba ngaphezulu kuyele ekhaya ulini amen lithemba shona ilanga ebusuku walala umhlongo hawu angikhuluma ukuthi ngiyeza amalutho izophela kanjani walala umhlongo uthabelele umhlongo ebusuku wazibona izizele global eThekwini esa speech esilapha uthembe ukuthi abamba umhlongo wabuka isitamko sakhombisa uyabona isitamko kama silahla iposition angeke kulule yini isitamko kasilahla iposition sithele kwakwethu wasibona isitamko ezodlula kusona phasha isitamko kweli lathizwe sawubona phakathi sitamkokweli sibila sinjalo lathi isawubona lapha uthi hamba wabo umhlaba wathi akwazi ubani wena ukwazi nakunako umuntu ohlala lapha sitamkokweli yathi bathi yathi ngale baba mina ngingane yakho baba ngesikhathi usebenza endaweni ethize wawunentombi wathi igama lawo uSibani iyakhuluma lapha phakathi lapha khona wawunentombi ethiwa uSibani leyo ntombi kwakuma wami ngesikhathi eqala ethi ngikhulelwe isikhathi wabaleka ngaso wathi leyo ngane ithathwa ilahle nangempela umama ngithathwa ngilapha ngifaka lapha ila ngihlala khona umphefumulo wami umemeza lapha ebusuku nasemini igazi lami limemeza lapha ebusuku nasemini nami ngifuna igama lami baba ubona izinto ezingalunge kanjalo ngiphumile ngazombatha kwena ubona leliphunga elingakade lingapheli kuwe nje
ushayele kuphela ungipha amandla okukhuluma. Sihlawulelwe. Yesipile Mungu yafuna liyamshumayela ethi mshumayeli ngithemba ngeke busuku kwenze kade ngilapha eThekwini kwenza kanje oyile engangisiza kwathiwa yenza njena kwenze njena hambe kumkhokheli ukhulume nomkhokheli akusize lapha nalapha nikela kanjena uthi yaphelelika laphela iphunga kimi ngaba umuntu awuyele emsebenzini wangibona umlungu bawunkosi amen khona umshado ophela ukhona zonke izinto manje afika lapha embhedeni yenze indabuko noma ngomkhonyana usashini bathi nazi inkomo wazokutshotshisa leyo mvusa ngesango bathi ukubuye ngesikhathi ngebosi njalo ngizamini kodwa mele afika athi naye uzwe ungadlulile la abanye bathi bamakosana kanti babangelayo abanye bathi bamakosana kanti babangelayo kube into yosiswa ngisebenza kodwa ukhona ushaya bengithatha ukuba leyo ndawo yodwa ushaya umthuma ziningi kodwa uthi ushaya ngeke le ndawo isikhathi sesavile bethi wabona ngizwe la ukuthi abayibuza osifana ya yemthuba la saba ukuba ngomakengu onomsebenzi wokwamukela ilapho ngibheke khona ngase ngidlula ngakhuleka kubashumayeli umshona lapha ekhaya uyazi thina into yami ngithi yini abajabule ngayo abakithi ngomsebenzi asebavuthwe noma besijabulise thina ngekhambu sesizini ngemiqhelete nosiba ngizenzela ngoba ngamaliya ethu ngohlalo bethu bona bajabule mhlawumbe usekile uphela umuntu odlula nowami mina nowami ubhibhela kodwa yini yona ejabulise ukuthenga amasikithi phela uyawathi kunelibhekile uyawathi lokuniyazo imphefumulo uma ubona izibeketshana manje awungeke ufisole naqala ngaphandle kokusolo makhelwane mhlawumbe ngebhanza phela umuntu onemali efana nelanga omakhelwane wakho ovela qala emkhuleni awusakeza ngene kanje uyakhumbula esikoleni iperiod yayizenza 30 minutes babawenza ukuthi bekuyadlula i-hour ukuthi ubuyela kokuqaleka lapho uthole sekuphumile iperiod emfushane ukuze okukhulumayo uhlale kodwa ekugcineni kosuku ushembe uyazi unkulunkulu lukela hawe nkosikazi lesibavisuke efike zocela abantwana umshado ngamselo ngagana abantwana bafuna selo kuyilungisa bengizalwe ngibona nami ngosizo njalo manje ngithanda zizwe makuba babathola abantu uthi bebabanga bathi uthi lokhosazi zimini ngazalwa ngibona iminyaka isithupha ngisabona empilweni sengizongena uthi uNkulunkulu wasephileni uthi ngezwe imahawuke uthi ngiyathanda ngezwe ngimahawuke uthi ngiyathanda uthi ngasengikhumbula indaba yaxoxa umkhulu wami inyanga yezwi kodwa ngogombela usizo lehle uvomela uthi uvomela
beshona emaqadini. Entombe eThukosi. Yafika kuyo. Uthi wafika kuyo, wangena wakhulela uGombela. Uthi wayesethatha undaba, wayiqoba lapha esandleni, wayeselibhica emehlweni. Kule ntombazana. Uthi ababhica emehlweni, wayesebuza uGombela, wathi ubonani? Yathi intombazana ngolutho. Waphinda kwesibili uGombela, bathatha undaba wabeka emehlweni, bathi ubonani? Yathi intombazana ngolutho. Owesithathu wathatha undaba wabeka emehlweni, wathi ubonani? Wathi ngibona wena Nkosi yamakhosi. Amen. Yabili intombazana. Unomphela. Amen. Uthi nami, uthi ngitshela ngibona lo nkosikazi, ngase ngithi koshebe kulelele akafike lo nkosikazi. Uthi ngase ngibuza, unyazi lesizo zami zokuqoqa. Uthi ngabuza ngibhekile ngathi ubonani? Uthi ngibuza nomakoti. Wathi umakoti angiboni lutho. Uthi ngabuza kwesibili, ngathi ubonani? Wathi shebe ngibona wena ngiyazizwe. Wathi usuphilile, wathi ithatha amafutha lokuliza amanzi awaphuze ekhaya, waphila unomphela unkosikazi. Amen.